on va ramener la guerre au Rwanda. Parce que pour nous, la guerre ne sera plus au Congo fini. La guerre va maintenant être au Rwanda. Et vous savez que le Rwanda, c'est un petit pays. Lorsque vous êtes à la frontière, c'est quelques heures après, 2-3 heures, vous êtes à la capitale. Ati intambara tugomba kuyerekeza mu Rwanda kubera ko u Rwanda na gahugu gatoya, intambara igomba kuba regionali, intambara igomba kuba intambara y'akarere kose. Ati rero kuva i Kigali, kuva ku mupaka w'i Kigali ni amasaha make cyane, na gahugu gatoya, rero tugomba gufata intambara tukayerekeza mu gihugu cyabo. Ntago rero intambara ikiri iya M23 irwana na leta ya Kinshasa gusa. Iyi ntambara rero igomba kuba y'akarere tukayerekeza mu Rwanda, cyane ko u Rwanda hari agahugu gatoya, kuva ku mupaka ugera mu mujyi wa Kigali ni amasaha makeya cyane ukabugezeyo. Aujourd'hui nous sommes samedi, nous disons dans les 18 jours qui nous restent, nous devons récupérer Uvira. Yongeye gutangaza rero ko mu minsi 18 isigaye bazaba bamaze kwisubiza Uvira. On n'a pas besoin de qui que ce soit, des Américains, des Chinois ou même du gouvernement. Non, c'est nous les VDP. Nous allons démontrer en face du monde. Umwe rero mu bakurikirana uyu mugabo, abakurikirana Twitter cyane, hari uwo bita Dr Dashe yamaze kubona ubutumwa bw'uyu mugabo, yatangaje yagize ati: none se mwibwira ko u Rwanda rwakwicara rukicecekera gusa? Tekereza niba rero hari umuntu waba uvuze ati vuba aha tugiye kuzana intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko umuryango mpuzamahanga uhagaze ku ruhande rwacu. Ese mwibwira yuko FBI cyangwa CIA yabirebera gusa bigacaho kuri iyo video nkuko biri guca ku ma video hanyuma ku cy'u Rwanda rwakwicara ntirugire icyo rukora? Mu gihe rero umudepite wo muri Kongo yemeza ko adashidikanya ko umuryango mpuzamahanga uhagaze ku ruhande rwabo, bityo rero bakazazana intambara mu Rwanda kuko ari ruto. Ese mwumva yuko Rubio yabyirengagiza? Kuki se yatekereza ko u Rwanda rushobora kwirengagiza ibi bintu? Uyu rero yongeyeho ko bazahindura intambara y'itangazamakuru. Ibyo rero babitangaje gukora rero bimaze kuyobya rero umuryango mpuzamahanga inshuro nyinshi. Nta na rimwe rero uzabona MONUSCO cyangwa UN cyangwa se abandi bamagana ya magambo nk'aya ngaya aca ku mavideo. Ndabizi ko rero mubona izi video nk'izi ngizi za buri munsi zivugwa n'abayobozi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero nturizongera na rimwe gusubira mu mahano yo mu 1994. Tuzakomeza rero kurinda no kurengera umunyarwanda wese. Perezida Kagame yasezeranyije abanyarwanda amahoro, kandi niko bizakomeza kugenda nk'uko byagenze mu myaka myinshi ishize. Ngira ngo rero mwabyiyumviye, mwanabyiboneye muri izi video zatangajwe n'aba badepite ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko bafite iminsi mikeya cyane bagashoza intambara ku Rwanda ndetse n'ahandi mu duce twose ku Rwanda, cyane ko bavuga ko kuva ari rutoya byoroshye kuba barutezaho intambara kandi bakarutsinda. Ngira ngo rero noneho murabibona no mu mavideo yuko batangiye kwiyambaza amasengesho. Abo ni abajenerali batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byo rero batangaza cyangwa se batangiye kwiyambaza Rurema igira icyo yakora maze batsindiye intambara, cyane ko bari kuvuga ko mu minsi 18 bazaba bamaze kwigarurira kariya gace ka Uvira kafashwe n'inyeshyamba za M23. Bakaba ariko bo babishinja igihugu cy'u Rwanda, cyane ko ibyo u Rwanda rwo rwahereye kuva kera rubihakana, ndetse nk'uko mwabyumviye mbwirwaruhame nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kuvuga, yatangaje yuko M23 ntaho ahuriye nayo. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Acclamez le Seigneur Jésus.
ngira ngo rero murimo murabyibonera izi nazo ni impunzi zuzuye ku mupaka uhuza Uvira ndetse na Repubulika ya Burundi n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo abo bose ni impunzi zari zahungiye mu Burundi mu gihe cy'imirwano yaberaga muri Uvira ihuza ingabo za 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo bafatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Aba baturage rero bahungiye mu gihugu cy'u Burundi barasaba rero ubuyobozi bw'u Burundi kubarekura bagasubira mu gihugu cyabo nkuko babibwiwe yuko hari amahoro, cyane ko imbwirwaruhame ya 23 muri iri joro yatambutse yavugaga yuko abaturage bose bahungiye i Burundi ari amahoro muri Uvira batahuka bakajya gukomezanya n'abandi kubaka igihugu cyabo. Ngira ngo murabibona ko n'abaturage benshi cyane rero bari bategereje guhabwa uburenganzira hanyuma bagasubira mu gihugu cyabo cya Uvira. Ngira ngo rero tudatinze reka mbarekere rero utu tuvideo mukomeze mutwumve mwumva uburyo abakongomani bafite gahunda ndetse ne gahunda ishobora kuba umuntu atayirenza ingoye cyangwa se ngo ayumve gusa yicecekere yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ne kagaruka rero ni The Quick Times News nk'ibisanzwe. Wowe utarakanda subscribe cyangwa se like, nyarukira aho ngaho muri description ya groupe yacu ya WhatsApp ukandeho ujye ubona ama video atandukanye tutabasha gushyira ku rubuga rwa YouTube kubera gutinya ibihano bya YouTube. Hanyuma yose ujye yakurikirana ndetse na video nk'izi ngizi akugira zitegereze ko zigera kuri YouTube muri WhatsApp groupe yacu cyangwa se channel yacu ya WhatsApp ziba zabanje kugeraho mbere yuko zigera ku bandi ukajya ubona amakuru azira ku gihe uri uwa mbere. Nta kindi usabwa rero uretse gukanda kuri subscribe ndetse ugasharinga n'iyo link hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Mtu anahusika na rahia pamoja na jeshi katika chama cha MRDP Twirwaneho milima mirefu ya Minembwe. Tuko naye ndani ya studio kwa siku ya leo ili apashe kutuambia hali ya usalama ikwaje kwa asubuhi ya leo. PC Mavugo, jambo na karibu. Jambo sana bwana mtangazaji. Habari ya asubuhi? Habari kabisa ni nzuri sana. Tumeamkia leo kama vile unasikia milipuko za mabomu makubwa ngambo ya Rusankuku. Nawaza unasikia adui ameamkia kututeka ndani ya defense zetu za hapa Rusankuku. Lakini hivi tayari vijana wa Twirwaneho wanamshughulikia, wamesha mjengua wako wanampiga na kumteremsha mara moja huko kambo za point zero. Hali kabisa ni safi kabisa. Kabisa msiwe na shida, raia isiwe na shida. Wakue kabisa watulivu, vijana wao wanafanyia kazi. Ni kusema kwamba hadi sasa adui bado wanamfuatilia. Adui yuko anakimbia kabisa kwa sababu adui hataki kusikia message ambayo tuko tunawapatia. Lakini nitasukuma ingine message kwa kushukuru watu wetu wa Uvira. Kwa kushukuru vraiment kwa kitendo ambao wametenda. Tumewapatia message na wameitimiza. Tumewaambia kama jeshi ambalo linakuja sio jeshi adui, ni jeshi ya watoto wa muji. Wale Wanyaruchuru ambao wanaona pale ni watoto wao. Wale Wanyamurenge ambao wanaona pale ni watoto wao. Wale wa Vira ambao wanaona pale Uvira ni watoto wao. Wale wa Nyamurenge ambao wanaona ndani ya hiyo jeshi ya M23 ni watoto wao. Wametimiza kitu ambao tumewaambia, waweke silaha chini. Waweke silaha chini, wasipigane, wasije wakaleta maafa ndani ya muji. Nawaza Uvira leo mnapumua vizuri, hakuna risasi, mnalala mko na pumuzi ya amani. Mnalala bila kusikia risasi. Hakuna hata mlango moja ilibomolewa, hakuna hata mlango moja iliibiwa, hakuna fasi balipie kwa Kiswahili ya Kongo. Mavugo, turudi kwanza kwa hali ya usalama. Ni taarifa ambayo tumepokea kwamba tangu kuanzia Bijombo hadi Mikarati hadi point zero hakuna hata Murundi, hakuna hata FARDC wala Mzalendo. Hiyo sehemu yote wanasema hakuna hata adui moja. Adui anabaki ni hapa kwa mlima ya point zero. Na saizi watoto kwa namshurukia kwa kumteremusha mara moja. Hakuna tena adui kabisa, hali ni ngonye upe kabisa. Wewe umejiunga na AFC M23 Twirwaneho ukiwa mzaliwa wa Uvira. Umepokeaje udhibiti wa M23 na Twirwaneho kwa mji wa Uvira? Hiyo sio tena swali ambalo unaweza kaniuliza. Hiyo swali uliza watu wa Uvira wanapokea M23 namna gani na Twirwaneho hapo. Sasa hivi Uvira watu wana amani. Watu wana amani, wamepata amani ambao hawajawahi kupata. Ndio tunaambia wengine huko kwa point zero, raia isikimbie.
raia sikimbie, waingie ndani ya manyumba. Wale Wanyamurenge huko nakuja pale, wale Wafulero wanateremka pale, wale Wabembe wataona humo Mtwirwaneho, hizo kabila zote za Kongo ziko ndani, wasikimbie, ni watoto wao. Hatuna shida na raia, hatuna shida hata na huyo mtu anaitwa Maimai akikubali mabadiliko. Maimai ni Mkongomani, hakuna sehemu ataenda. FARDC ni Mkongomani, hakuna sehemu ataenda. Ya lazima akubali kama hii nchi inaomba mabadiliko. Hii nchi inaomba kabila zote za Kongo kuishi kwa ujumla, tena kwa pamoja. Huyo mtu akikubali tu, anaweka silaha chini, tunamchukua na anajiunga kwetu mara moja na tunaanzisha kazi. Mara nyingi kwamba Uvira nayo itakombolewa baada ya mauaji mingi ya raia ambayo imeripotiwa katika mji wa Uvira ikitokana na jeshi la Kongo hata na wazalendo. Kwa sasa inadhibitiwa na jeshi ambalo wewe uko ndani. Sasa unaweza kaambia nini wale ambao bado wakingai na hiyo mafikra ya kusema kwamba sisi hatuwezi tukajiunga na AFC? Ndio sasa nataka kuambia hata wale watu wengine wako Baraka huko. Najua utakimbia AFC M23 hadi wapi? Utakimbia AFC M23 Twirwaneho hadi wapi? Unakimbia Uvira, unakatala kujiunga, nakimbilia Baraka. Baraka hapo tunataka kuingia. Unakimbia Kalemi tunaingia. Unakimbia Lubumbashi tunaingia. Unakimbia Kinshasa tunaingia. Kwa nini kwenda nahangaika? Kwa nini kwenda nasumbua watoto? Kwa nini wewe mwenyewe kwenda najiweka ndani ya shida kubwa kama hiyo? Weka silaha chini, uko Mkongomani, hatuna shida na wewe. Weka silaha chini, ukiwa Maimai weka silaha chini. Ukiwa FARDC weka silaha chini. Kuja kwetu tutakupokea bila shida. Na kama unaogopa wakati tunataka kuingia, ingia ndani ya nyumba, weka silaha yako chini. Viongozi wakisha ingia, cha kwanza wanatoshaka mamlaka, wanasema, wanatoa oda, anasema ule wote ambaye anajua kama yuko FARDC tunamhitaji. Ule wote ambaye anajua kama yuko Maimai yeye na silaha yake tunamhitaji. Hawata kufanya kitu. Kuja kujiunga kwa jeshi ambao jeshi nakamilika. Hapana, hii jeshi ya FARDC kushinda na kimbia. Utaenda kufa bure. Hiyo sio jeshi hiyo. Pia kujiunga kwa jeshi ambayo inajua vita, jeshi ambayo iko na lengo ya vita ambayo iko nafanya. Hapana, wabumbafu wako nakimbia kwa wajui kitu gani wako nafanya. FARDC ni wajinga. Ukiwa na akili kabisa wako FARDC, weka silaha chini, usije kupoteza maisha bure. Ya raia wote wa Kivu ya Kusini kwa ujumla. Raia wote wa Kivu ya Kusini kwa jumla na watolea message kuambia kama AFC M23 Twirwaneho ni watoto wenu. Musifate hizo propaganda ambayo government ya Kinshasa iko nafanya kwa kutaka kuwasaidia. Hiyo kitu ambayo Tshisekedi iko nafanya kwa kusema nchi inavamiwa, nchi sijui na wageni. Sasa nataka kuuliza watu wa Uvira, kuna mgeni ambaye umeona hapo? Kama sio watu ambao mnajua. Watoto wa pale kama sisi wa Mavugo ndio mnaona. Kama vile kisi mko mnaona hao wengine Wanyamurenge ni watoto mmeishi nao. Kama vile mnaona Wanyamasisi ni watoto mmeishi nao. Kama vile mnaona watu wametoka Mabeni, Butembo, kabila zote kwa jumla wameziona hapo. Saizi Uvira iko napumua amani, wako mfete kubwa sana. Sehemu zingine nao nawaambia wafate kama gisi watu wa Uvira walifanya. Adui akija, ingia ndani ya nyumba, weka silaha yako chini, viongozi wakifika watakuitisha, utaonesha mara moja unapana silaha na unajiunga. Ukitaka maisha ya kiraia watakuonesha kisa kuwa raia. Ukitaka maisha ya kijeshi watakuonesha kisa kuwa jeshi. Asante sana.